ebio ye ba mempa yabo na ofre omo na adi meet bebre no munya medro nso no ohun se wahunu ade ba ko ani pa ni bi ni kra ponso nim se fire service ye control networks ni mu bia edu ba bia me nua ni pan phone da won chen he ya o fe so yesi adum o fe ne enko nti ko ba so bi fremo na se ma o se so ma sa dundum mu phones ni na omoto na sa da omoto to da menzo no o dia so sa eti e be se omanfo nya ho abotre eni titu pa no mra ye moa wo de boan ya ekwan bi sunu wo sa de aboa wa wo ho ene ye behwe se koba se kan kwanhia sia omanfo no echefa ewom ene fire service enso echefa ewom let me aboa nse wuntie yenda na ne de di kan ya tiase ne hwe de tie se mi kodu ase minim se yenwie no na wayinhira bebre nim se eja to ba bia na efre fire service na wonu se mudwumade na ekobro saa se kan kwanhia bitimi si ne mpo ne twitwa na esam na efre mo koye tanka kra na edi na chese obi ankon gi se mukro ya ade so kra san ye owu ne nkon ade o nanu hu tanka bia ne ja to ma explode ye na se kasa pakin na I think 100 meters away na keka on ne ade nti yesaba wo ka ho asem no kwanhia si a ye free yen omanfo no sanse empempi no kwanhia si a yen omanfo no na eya ye duru ho kane nti wa hwa be kone ya handling the situation no ni anye no ye nti yen hwemfi yen omanfo no that's mean ya nti oba ya so ya sa efa pono ye fe no RTC road traffic collision na when hihie mu no se ka bi nyan kwanhia a check abro so kra no ka ne bo ho abro so ani donhwe ba ko de na se de tie bia no e se yi no na no matter the distance na nipa na do hospital we dey ne on krata mu sa ne krata ne che because na ebi ho nso a ke betinya ye na nso ye ne enye mo ana mo kaase no kra no ka bi o me ya buachi bidi me buachi ya nhwe se de ai secretary do sere ya nhwe ti se de o kan nka no kra o se eyeni yemu no se bi se nkwanhia sia obi apra obi kra mo gya nwunu no nti ntimi mani pa nda ho anche nti nka chekra no I check yes wana was so yet me yinanka o receive medical care nanso e masa de mane masa nso no fa bi free yen omanfo no okay mi copy so no na mafa mi mobile phone yi be pese ewiase nya hu se me na medi kan pi accident ni so no otwa video otwa pictures e dia go to social media me na me drew office on do ho kane ne di palishima all tiam a o hiamwa nanso ya dwen nkoso se e baby bi di aboa no ni otosum yenu ba ono so adwen se we yedi kan die wa frɛ da bi de yesra kan se so kodu ase nipa apemumpo e na sabi o ma bedu ho a wakodu ho no kwa de won so frɛ o frɛ na se yedi kan nya entie na ye beka mo ate se obi afrɛ ye na kwa so ba enemom enfo adwen mu se obi afrɛ nti enye obi a se de se o kono enye photo na okotwa enye video sabe otu no munye videographer anase photographer na o videographer na photographer yen so say accident ya na twitwa ena me na hu ne first na fa hwe ma hu ne first na ye den obi be ma bibia na ba de obetumi aye e beboa a obenya hu bibi say yen hira ne say udro ma fire service very good dia hwehwe no ena waka sem say me de aya na ofi say me be nipa be 15 e ho no mo de anya den obi afra service na ese be ma na yirim bibiri o mo se sankofo na ti we dos nti we be frɛ no bibi as no obi anfrɛ me de so aka sa asem no nti wa obedru obi anya wasede se o frɛ fast wo de frɛ no mo nka se ye enam kwa so ana se obi afrɛ no nso ayi wa fo mo de very good no na etos bi o ya na ye mu bi nso ennim se enkwanhia si a firefo asede nti ana mpem bebre no ye frɛ Ghana police wo be frɛ Ghana police a mo mu hunu se enema miense mi be kan bi wo mu a mo mu hunu wo ka kye mo be frɛ yin e bi asebo kwa wo credit na kanisa tweet mi frɛ Ghana police ka kye mo se nkwanhia si ha na wo kye wi a mo mu hunu se e bi a nipa akamu a ka kye mo se nkwanhia na esima hu se nipa akamu a
omu ntumi mpie ye dwuma ye ne omo ye no no ombeti ase ombefre ya ka ho ne omo aba se esi kwan na other trucks ni ntimi ntwamu a kaka ho se car no hwe ho no esi kwan other trucks ni ntimi nko ombefre ya ka ho ba bia da no eja atom ana se osusu se eja betimi atom esan heat no ani fu na etugu na kaka ho kire omo saa se hu niam mi nsan bia ka ho a omo ba omo nko ama ombefre ya ka ho Tiem fane sa wuni panu dro ma yesu dro ma fre fire service na bi kra ho pepre wo number wo fre no akofre police police number na yesen obodi 191 emergency no na modi na yesen 192 enti wo bia save 191 na wo bo 192 afre fire service ene ko bo 191 e ko police e mane ha wo dwene very good ma police and enhunu the state of the accident now and wo ka ho asem no ye no na wo ka se oduru hodum no enipa akamu a ka wo de fanset fire service no afre police ni na wi obehunu se obefre fire service aden aka ho sa ti se accident no dos na mommo bi nipa akamu a kaka ho very good e ba sa na si kwan amaka na bi nko ne bi aba kaka ho ba ye no kra na ehunu se de aye no petrol no bi agufom anase se enwuse ni bi firi ba bi eja betumi atom sa na ma miensa nyina kaka ho so de biensa we ka omo ho a ombe frɛ ne ani omo ba se wan ka nka ho a omo nko abeba omo ba beduru ade omo be ni se ekwan na sia ombe try so ombe control traffic no no ma hwɛ se nipa nwia adwapa ye nya ani ko mi ne atutubo ma ho video bi sa accident ya oni akron ko no momo wu ni omomo ye unconscious no inse so obeboa no na no otutubotom ense na security crime bi me heartless say please ba omo hwɛ se ane mari nya se obi nkotutu obi botom na obi nwia abi niama ensa amfa nko no ma sa control traffic no e dia mai ti say na wo kan se ekoba se nipa bia kam na de ofre police no wantimi anche ne se ya e bia police bi do afre na no wo be frɛ mu na a waste of time tie ne kan so munye ne sa no pepe se ne nke kapa nkan kwahyiansi anka fire service won ne from festival san se mumu de no mutimi de police timi ye ba bia na police antimi anye de mo timi ye so timi ye ne sa